Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor ba mentakasngi. Unong yalam ka Joint Action Committee Against Casino na Riboy District mentakasngi kilapan pawpat ba bakim hun satya tangi ka jingkran ne ka jingkular umentri sarkar UGMs ke sangma. Ban pindu no eka Meghalaya Regulation of Gaming Act 2021. Barkum juru eka Casino Hariboy District kadba na kaliang ka sarkar kampat la ban ai da ka jingtho ne ban pinmi da ka notification. Habayakran barkinong tho kubor menta kasngi uskrat 3 ka JSC uba Ferdinand Kharkamni ula ong bayamentahi ka JSC kanum hun satya ye ka jingkran umentri ka taxation ka sarkar jilla o James ke sangma. Baula penpau pat ba syikilat pathai kubor baka sarkar MDA kan penduk pendam no repeal ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act 2021. Ka JSC Against Casino na Riboy District kadawa baka sarkar MDA kan pinmi da ka jingtho notification kanang man pentipay ba bay kani ka Gaming Act la penduk pendam barkum ka JSC kanumla ban pedyang da ka basyukran tang hakilat pathai kubor ong uba Ferdinand Kharkamni. Ula ongru kat ba ka sarkar kampat penmi da ka notification halor ka jingshim rai ban penduk no ya ka Gaming Act ka JSC Hariboy kanum sange ban yakhi bar kan betengru ban pelong ya ka signature campaign hakal lang gijaka ka Riboy bar kan sa pelong ru da ka jingyat pait ba na nongpo syesyelong. Bandawa hadu bala pentikna ba ya ka Gaming Act la penduk pendam lingba ka jingtho bar ru ban khang kherdep sendon ya ka jingtmu ban wanra ya ka Casino Hariboy District ula benram. Te kumba yo I hane kapor ba nagliang jongi ka Joint Action Committee Against Casino ba kontuk na do ka KSU, SNWF, FKGP ba kunjuk ki sunjuk kirang ba snong Riboy ni ai kane ka kerwo komtaski ni kong aso ban syai ador ka statement ni yo I na po ka social media ka ba nagliang taxation minister Shri James PK Sangma wai menden kaski halor ban scrap no ya kane ka an ka baong the Meghalaya Regulation of Gaming Act atpo atpoi te nagliang jungi ka Joint Action Committee so ban syai sya ki pa boro hi ba hadin jong ka panel discussion ka bangila pelong ha katarik atnreu o nailur arko o kaba ki nomi kemat nadu ki MLA jong lightly ki constituency nadu jong ka jirang kanongpo bat kane ka umroy juru way na ki nomi kemat support ka dis council jong ka nopo constituency ki laidon bentalang bat hakane panel discussion ki donru ki niang boper bopoy ki darbar jong ka Riboy ki seng lokmi ki seng samla ba nilayo bon ya liu jumbut hatu wasgi but shimru ya karai kumba nilai hatu wasgi ya press statement ka jungi kata ka press statement jungi kalong bay bagi stang ya ka signature campaign syaboro ki thain ko ka Temri Boy ka jungi but hadin kata in sa pelong ya ka jingai rally na den nopo syadu syapo secretariat bandawa ban pendam no ya kane ka act the Meghalaya Regulation Gaming Act atpo way te hadin mo I ya ka statement na taxation minister iso ban ai kublai sya ka sarkar bakal Hashim Khia ya ka jingut jingram jong ka Joint Action Committee bat kumjuru ki paiba ka Temri Boy Henry ka ba ni don kampat hangne na kaliang ka Joint Action Committee kalong banginyo yo I ya ka way ka notification bala pendam no ya kane ka act jong kini ki tem khalai la kalong online lani offline te shwa bangin poi ka phang ka ba karwo nagliang jong Joint Action Committee maso ban percaya ni pa shwa kani ka panel discussion ru ni ladap ai ya koi ka dorkas sya u Chief Minister jongi Shri Conrad K Sangma ha ka tarik ka bapra ya ka dorbar senrai ka ba hinskap ka ka jing ishimenta jong ki MLA ki boper hangtai hapo ing dorbar but hang turu ni layakren nado pagi kundu ya Chief Minister ru pa layakne ka an la stop ne em
Henry ka jingpendi ya ka nakaliang jong CM kalong ba la stop. Henry ka jingkli nangi ka Joint Action Committee kalong ba fila stop ne fila pinangbu ha in abeyance. Henry nakaliang jong u menteri rang ba udang ong hi ba kinang kept in abeyance. Kemut ba kinsa penulong pat hadin lane lasai lane usdam manwan lane kuik snambu. Abang yo iya ka jingkren jong u taxation minister apo ka ying do wartawan balai hadu lightly ya kita ki professional license hangte apo kanapara beri lightly kicaka hadin kata nilai syong ya ka panel discussion ka bang nilai kentup ya borok kinong shnong kamtam ki riu parkhat ki jungi bat nilai shim ya takarai bat kata karai ru yong ni pi ba ni kamsyong klikti nadu ketugas ni bar bila sedang ya kena signature campaign kapal sedang nadu nako bolian kata kade lai potrik ubnai nailur arpor ar haumbiam lai tarik ubnai risau arpor ar hajirang patakma ila pelong hau tarik ke basan ubnai risau arpor ar haumsning ila pelong hak tarik ke bendriu ubnai risau arpor ar hanung po ila pelong hau hak tarik ke balai po ubnai nailur arpor ar bat hayo arkmer ngila pelong haka sautrik benai bispo arpo ar bat ha boirombong menden ngidang sependap kata di khalai trik benai risau arpo ar bat kani ka signature campaign kumba ngi tip sepi nile saboro kithan jong ka district ka jungi bat katarik ke bakadu bangin pendap kani signature campaign kani lasai gaski kamut hapo kana para bat hakana para kane ngilai yak ki nongilam jungi stay na po jong ki lightly giseng bat ka sinjuk ki nombak snong ban pelong ya ka signature campaign sya ki snong khan khanapra kabade khapot ba asam than jeroban bat kumjuru artli ki school ba don hote kata kadi ka USTM bat ka MGU ba kin pendek la sya gaski bat ninpet ba kata ka signature campaign kalalong haduk ano